Уважаемые пассажиры, в терминале номер 1 продолжается регистрация на электростанции. Дальше информацию. ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик ба шаҳри эр-риёзи арабистони саудӣ равонаем, ки дар он ҷо мунтахаби тоҷикистон иншон дар доираи бозиҳои даври сеюми марҳилаи интихобии чемпионати ҷаҳон оид ба футбол бо мунтахаби арабистони саудӣ бозӣ мекунад. ва дӯстони азиз, парвози мо парвози чартерӣ аст ва ҳудуди 100 нафар аз мухлисони тоҷик ба дастгирии мунтахаби тоҷикистон ба эр-риёз мераванд ва итминонамон комил аст ки ин сафар барои ҳам мухлисон ва ҳам мунтахаби мо бобарор хоҳад буд. хуб, чӣ умедҳо аст? умед дорем ки ғалаба мекунем, чун медонем ки дар гурӯҳбандӣ командаҳои боқувват ҳастанд, аммо худамон шоҳид будем ки баъд аз якчанд барномаҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ аз тарафи машқҳо ва тамринҳое ки байни тим мунтахаб буд, хеле боварӣ калон дорем. бибинед ки мо сармураббиро иваз кардем, оё интизор шудан мумкин аст ки ягон тактика ва стратегия иваз мешавад? ҳоло мураббиро иваз кардан то дараҷаи вақти зиёд нагузаштааст. Шояд ки ҳамун як таҷрибае ки буд ва бачаҳое ки бо онҳо кор мекарданд ба ҳамун стратегия муайян кор карданд ва бовариам дорам ки дар алоқа ба он касбан ва бисёр ора нишон медиҳанд. чӣ интизореҳое аст аз бозӣ? خب فکر میکنم بازی خوب میشد. بچه‌های ما پس از بازی در جام آسیا یعنی در یک حالت خوبی فیزیکی قرار دارند و امیدواریم بازی خوب نشان میدهند، نوابسته که در مقابل حریفی بسیار برقوت هستند و تمنا داریم که غلبه به دست آورند باشند. من محیدین فیلم جا اشهر خوجان مربی آید به فوتبال. چی امیدها است از بازی؟ ما امیدواریم اینکه تاجیکستانی با غلبه میکنه امروز پیروز بشیم. ما رو در این سفر کارمندان تلویزیونی ورزش هم همراهی میکنن و اینجا نشستن. اول سفر خوش برای شما. خب عبدالنسیم، چه انتظاری هایی داریم از بازی؟ هر انتظاری باشد نباشد ما فقط برای پیروزی میریم. این یک. دوم اینکه پس از اینکه در بازی آسیایی ما تیم ملیمون یک بازی بسیار خوب نشان داد، امیدواریم که در اینجا هم بتوانند خودشون رو خوب و ارزنده نشان دهند. حبیبالله، ما سرمربی را عوض کردیم. از سرمربی نو چه انتظار شدن ممکن؟ از شکل از انتظاری ها زیاد است. شاید برای او و شاگردان او حد اقل مساوی در ریاض آنها را قناعت بکند و در شهر دوشنبه آنها را به باخت دچار کنیم و صدرنشین گروه هم بشویم. تاجیکستان به پیش رفته ایستادیم یکمش. خیلی باوری داریم همین غلبه کرده میبیم، یک جای گفته میبیم، همین چیز به باوری مونده رفت است. اگر ما بازی رو غلبه کنیم، اگر جای یکم رو در گروه اشغال می‌نماییم و نیت و آرزو همین است که و چمپیونات جهان اشتراک کردن. شعر سروده های مخصوصن یا همون قبلی ها هستند؟ نورالی خورکش اومدگان شعرهای نو تیار کردن ولی دست ما نرسیده. ما از تیم منتخب تاجیکستان باوری کامل داریم که امروز یک بازی خیلی خوب نشون میده. تمام که مخلصان که امروز با بازی تماشا رفته ایستادن خیلی خرسند میکنن. نورالی ولی حاضر با سعدی صحبت داشتیم، گفتن که راه نورالی یک شعر ایجاد کرد. شعر خواندن ممکن است؟ چیوانه ما با درگاه خدا با 100 نیاز از دوشنبه رهسپاریم بر ریاض با تمنایی که در بازی روز
дастаи миллӣ бигардад сарфароз. آفرین با همین امید. мо бо ҳамин умед рӯ ба ҷониби риёз ҳастем. мо пеш аз ҳама ба бачаҳои худ боварӣ дорем, ба ҳуввияти бачаҳои худ боварӣ дорем, ба ватандӯстии онҳо боварӣ дорем ва ба маҳорату малакаи футболбозони худ боварӣ дорем. ва албатта ин бозӣ бисёр бозии мушкил аст дар майдони ҳариф. Ман намедонам ва фикр мекунам ки мухлисони хеле зиёд меоянд, аммо новобаста ба ин бачаҳои мо ҳам аллакай таҷрубаи зиёди бозиҳои байналмилалиро доранд ва омодагии хуб дидан. фикр мекунам ки албатта як рақобати бисёр сазовору устуворро бо тими Арабистони Саудӣ ва намоиш мегузоранд. замоне ки мо бо шумо бидуни микрофон суҳбат доштед, як пешниҳоди хуб кардед. мехостам он пешниҳода ҳамакнун дар камера бигӯем. хай ман мехостам ки ҳамин чартани рейсо шавад мухлисони Тоҷикистон хай куҷо набошанд. ҳамин барои мухлисӣ меранд ба тими Тоҷикистон. ҳамамо хиёлам ки тоқии милли моя бипӯшем. ҳаманда бошад ки ҳамон дар стадион як намоён бошем ки донанд ки ҳаминҷа тоҷико штиянд. Таҷикистон пирӯз мешавад, Таҷикистон ба пеш. хуб, инак бовариҳо, орзуву таманноҳо гуфта шуд. фақат ҳамин монда ки мо ҳама якҷоя мунтахабро дастгирӣ кунем то бачаҳо ба пирӯзӣ бирасанд. хуш дӯстони азиз, моро дар фурудгоҳ кормандони сафорати Тоҷикистону Арабистони Саудӣ хеле хуб истиқбол гирифтанд ва барои мо 3 автобусро ҷудо карданд ва ҳама якҷоя ҳоли ҳозир меравем ба як ҷои муайян. албатта мо чанде фурсат дорем ки шаҳрро тамошо кунем ва он гаҳ ҷамъ мешавем ва албатта меравем ҷониби варзишгоҳе ки он ҷо бозии мунтахаби мо баргузор мегардад. Tojikiston va pesh! Tojikiston va pesh! Tojikiston va pesh! табатон болидааст мебинам. албатта мо барои мухлисӣ кардани тими миллиамон омадагим. дар ин бозӣ ғалаба мекунем ва бо
таби болда боз қафо бармегардем. махсус омодагӣ дидаед барои ҳамин дастгирии мунтахаб? албатта бо тамоми тайёриҳомон омада гаштем. мо як гурӯҳ омадагӣ аст. тоҷикистон ба пеш! Tojikiston ба пеш! Tojikiston! 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 تو بگذم بود نوری زمانه ها رسیده بازری پرچمی تو صف کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. то оғози бозӣ ҳанӯз як соати дигар фурсат аст ва албатта мо кӯшиш мекунем ки мустақиман бо студияи марказии телевизиони варзиш пайваст шавем ва албатта бозиро якҷоя тамошо кунем. мана мебинем ки парчамҳои тоҷикистон дар дасти мухлисони мо парафшон мешаванд ва як нуқтаи дигарро ҳам бояд зикр кунем ки барои намояндагони васоити ахбори омма хеле шароити комилро роҳандозӣ карданд ва барои онҳо албатта сипос ки маъмурони варзишгоҳ усулан маъмурони федератсияи футболи арабистони саудӣ моро хеле хуб қабул карданд ва барои мо албатта ҷоҳоро ҳам ба шароити комил таъмин карданд ки барошон сипос. албатта интизор мерафт ки ин варзишгоҳ ки бештар аз 20 000 ҷои нишаст дорад моломоли мухлисон мешавад ва пештоз бояд бигӯем ки ахиран ин шумора бештар аз 18 000-ро ташкил кард ки дар ин миён 100 нафар ҳаводорони мунтахаби мо низ буданд. бо садо додани суруди миллии давлатҳо бозӣ шурӯъ гашт ва шогирдони манчини таҳоҷумро сари дарвозаи Рустам Ятимов оғоз намуданд. бачаҳои мо ҳам гоҳ-гоҳ ба аксулҳуҷум мегузаштанд, аммо бартарии мунтахаби арабистони саудӣ бар аъло рошан буд. дар пайи як иштибоҳи хатти дифои мо бошад, Салим Алдавсарӣ ҳисоби бозиро кушод. то поёни қисми якум ҳам ҳариф ва ҳам мо имконоти хуби голзанӣ доштем, аммо ба бахти мо Рустам Ятимов хеле олӣ бозӣ карду боз ҳам ба бахти баргаштаамон бошад Алишер Ҷалилов имкони 100%-ии голзаниро аз даст дод ва қисмати якум ба ҳамин минвол ба поён расид. чунонче гуфтем аз телевизиони варзиш як ҳайати комил сафарбар карда шуда буд ва бо кӯмаки ҳайати техникӣ мо бо ҳамкори дигарам Иномиддин Аҳмадзод бозии мунтахабро дар қисми якум ба риштаи таҳлил кашидем. хуб дӯстони азиз, дуруд бар шумо ва мо дар танаффуси бозии мунтахабҳои арабистони саудӣ ва тоҷикистон бо ҳамкорам Иномиддин Аҳмадзод аз қисмати аввали он натиҷагирӣ мекунем. хуб Иномиддин, биёд аз ҳайати аввалия шурӯъ кунем. дар қиёс ба бозии охироне ки мо дар ҷоми осиё доштем, чанд тағйирот дар ҳайати аввалия ба чашм мерасид, дуруст? бале, воқеан тағйиротҳое буданд дар ҳайат. аз дақиқаҳои аввал ба майдон омадани Шаҳром Самиев яке аз онҳо буд ва бозингари дигаре ки имрӯз дар ҳайати асосӣ аз ҷониби сармураббӣ интихоб шуд, ин Шервонӣ Мабачоев буд ки дар канор бозӣ мекард. албатта ман шояд сармураббӣ ин чизро беҳтар медонад ки киро дар ҳайати асосӣ ба бозӣ биёрад, вале аз нигоҳи ман агар аз дақиқаҳои аввал Алишер Шукуров бозингари ҷавони тими мунтахаби мо ба майдон мебаромад дар хати нимҳимояи дифоӣ, барои хати дифои мо бисёр кӯмак карда метавонист, чунки мо медонем ки Арабистони Саудӣ бисёр тими пурқувват аст ва мо хоҳ нохоҳ дар хати дифоъ пеш аз ҳама бозӣ мекунем. ба ин хотир будани чунин як бозингари ҷавон дар ҳайат фикр мекунам бо он бозие ки ӯ дар ҷоми осиё нишон дода буд беҳтар мебуд, вале ин мураббӣ аст ва шогирдони худро беҳтар аз мо медонад ва интихоби ӯ фикр мекунам мо бояд қадр кунем. албатта натиҷаро ҳам дидем ки чӣ шуд.
بیاید درباره گل بگویم. این گل با اشتباه سختی محافظتگران مرکزی ما شد. واقعا چند دفعه اشتباه بود از آغاز رقابت. در دقیقه چهارم یک حالت بود که قریب از کنار دفاعگر کناری منتخب عربستان سعودی گل میزد، ولی اونجا دفاعگران زهیر جورابویف اول و بعدا وحدت حنانوف بر رستم یتیموف کمک کردند که توپ رو بگیرد، ولی در این حالت در لحظه گلی که سلیم الدوسری موفق شد از میان 3 نفر دفاعگران ما گذرد و توپ رو آزادانه به دروازه ما وارد کند، اینجا ما 100% گفته میتوانیم که این اشتباه خط دفاع بود. البته اشتباه دیگری که اونجا بود این اول کارت زرد گرفتن زهیر جورابویف در چنین یک بازی نازک و بعدا چند لحظه بعدتر خود بازی رو خیلی دغل او در نزد جریمه‌گاه ما ویران کرد. فکر میکنم در تنفس انا همین حالت‌ها باید از جانب سرمربی بیشتر با مرکز توجه گذاشته شود و فوتبالبازان باید خوب آگاه شوند و آمادگی بگیرن برای قسم دوم. باز از قسم دوم چرا انتظار شدن ممکن است؟ فکر میکنم که بلخ تغییرات باید شوند. واقعا ما در هیئت احتیاطی منتخب خود داریم بازیگرانی رو که سرمربی ما میتواند از اونها استفاده برد. برای مثال چطوری که دیدیم مولو شهرام سمیف نه اونقدر خوب بازی کرد در قسم اول. شاید سرمربی در نیمه دوم رقابت رستم سویروف رو به جای با میدان بیارد. شاید در خط هجوم مثلا از کنار شیروانی ما بچه‌ها رو پیشتر روان کند با محمدانی کمال و در خط نیمه حمایت تغییرات دیگری وارد کند برای بهتر شدن بازی ما حداقل در مرکز میدان و به هر حال انتظار می‌شویم که سرمربی منتخب ما در قسم دوم با چه خلاصه میاد و چه تغییراتی رو انجام میده. فکر میکنم هنوز فاجعه بزرگی نشده است. 1-0 است. این رو اصلاح کردن ممکن. در حقیقت بازی رو نجات دادن ممکن است و در حالی که منتخب عربستان سعودی در نزد مخلصان خود اون طوری که ما تصور میکردیم بازی نکرده ایستاده است. بازی که در جام آسیا ما بر مقابل کره جنوبی از این منتخب دیده بودیم، اگر اون طور اینها بازی میکردن امروز شاید ما در قسم اول 4-5 گل میدیدیم، ولی نسبتا بازی ضعیف دارد حالا عربستان سعودی و بازی سرعت اونقدر بلند ندارد. در این حال برای تیم منتخب ما حتما در قسم دوم شانس می شود. اگر کم تر کمبودی‌ها برطرف شوند حتما ما میتوانیم که بازی رو نجات بدیم و به این امیدواریم. البته امیدوار هستیم. تشکر از اینومدین و دوستان عزیز. چگونه که اینومدین گفتن امیدوار هستیم از قسمت دومی بازی و ما باید حتما حساب رو برابر کنیم و حتما به پیش برای ما امیدوار هستیم و مخلصان هم دستگیری دارند و فکر میکنیم که همین گونه هم خواهد شد. سپاس برای شما. قسم دوم آغاز گردید و تاجیکستان پورا برتری را صاحب گشته پیوسته هجوم میکرد. اگرچه هجوم‌های ما برق‌آسا نبودند اما خیلی خوفناک بودند. عرب‌ها در قیاس به قسم اول در قسم دوم برعکس در دفاع نشسته بوده چندان فعال نبودند. شکل‌لرزی برای جان تازه بخشیدن به بازی علیجان عینی و رستم سویروف را به میدان آورد، اما متاسفانه این تغییرات به حد لازمه بازی دسته ما را دیگر نکرد. صدای هشتک داور باشد از اولین باخت منتخب ما در مرحله انتخابی جام جهان و تحت رهبری سرمربی نو درک داد. اینک بازی به انجام رسید و حساب برای ما و شما روشن و دیگر باره با این امیدین نتیجه گیری میکنیم از قسمت دوم و عموما بازی. این امیدین متاسفانه قسمت دوم اون خواسته ها و امیدهای ما را بدل کرده نتوانست. بله واقعا ما در نیمه دوم هرچند بازی خوب نشان دادیم ولی در زدن گل دست نیافتیم و مشکلی که سالهای سال در فوتبال تاجیک هست باز هم در این بازی باقی ماند و کسی پیدا نشد در خط حمله با جرأتانه در خط حمله ما حداقل یک گل بزند و همون مشکلی که نورسایی حملگران برای مثال گلزن هست برطرف شود. ما باختیم بازی را متاسفانه. خوب ببینید که آن بازیگران دمی که به میدان آمدن متاسفانه با بازی ما جان زنده نبخشیدند. بله نمیدونم چرا از جانب سرمربی تغییرات ها خیلی کم انجام داده شد. شاید اینجا سرمربی بهتر میدونه، شاید بازیگران هیئت احتیاطی خوب آماده نبودند، ولی اومدن رستم و همچنین علیجان عینی
ҳарчанд хеле кам бошад, вале як андоза таъсири худро расонд. махсусан алиҷони айни аз канор чанд дафъа имконият сохт барои ҳамдастаҳои худ. ҳарчанд дар хати ҳамла барои Рустам Соиров фурсат хеле кам буд. аз як тараф дифогарони рақиб бисёр пурқувват буданд ва аз тарафи дигар хуб ба ҳайси плеймейкер бозигарони хати нимҳимояи мо онқадар бозии фаъол надоштанд. вале дар умум дар қисми дуюм бозии мо нисбат ба нимаи аввал хеле хуб буд, ҳарчанд мо гол зада натавонист. баъд аз 3 рӯз мо дастаи арабистони саудиро дар душанбе қабул мекунем ва фикр мекунам ки он ҷо бозӣ тамоман дигар хоҳад буд. акнун дар футбол албатта аз қадим будани мухлисон ва сару садову шуру ангезаи мухлисон ҳамеша барои дастаи мизбон таъсири худро мерасонад ва имрӯз онҳое ки бозиро тамошо карданд шоҳид шуданд ки мухлисони мунтахаби арабистони саудӣ чӣ гуна таъсири худро ба бозӣ расонанд. воқеан ғайри гуфта намешавад ин чизро ки онҳо чӣ гуна хуб таъсир гузоштанд ва ман бовар дорам ки дар душанбеи азизу зебои мо низ мухлисони футбол ташриф меоранд ба варзишгоҳ ва ҳатто бештар аз оне ки варзишгоҳи мо ғунҷоиш дорад, шояд 30 000 нафар, шояд бештар аз ин ва мо ҳайрон месозем рақибро арабистони саудиро ва умедвор мешавем ки онҷо ҳадақал ба даст овардани як имтиёз барои мо насиб мегардад аз ин мунтахаб. сипос аз иномиддин ва дӯстони азиз, чӣ гуне ки дар раванди суҳбат зикр кардем, баъд аз чанд рӯзе мо дастаи арабистони саудиро дар душанбе қабул хоҳем кард ва албатта қусури ин бохтро хоҳем баровард. даста дар ду қисмати майдон гуногун бозӣ кард. дар нимаи аввал каме камбудиҳо буданд, вале дар нимаи дуюми рақобат барои расидан ба мақсад ба мо каме дигар нарасид. умедворам ки дар бозии хонагии варзишгоҳ пур аз мухлис мешаваду бо дастгирии онҳо мо ҳатман ғалаба мекунем. гурӯҳи асосии бозиро нағз идора мекард ва мо зарурати ивази онҳоро надонистем. ба ҳар ҳол дар охири бозӣ тағйирот ворид намуда бозингарони навро ба майдон баровардем. бачаҳо зиёд талош карданд ва футболи ҳуҷумкорро намоиш доданд. хуб дӯстони азиз, мана он чизе ки мехостем дар доираи як сафар барои шумо намоиш бидиҳем ва фардо мунтахаби тоҷикистон мунтахаби арабистони саудиро дар варзишгоҳи марказӣ қабул мекунад ва аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки биёед якҷоя мунтахаби тоҷикистонро дастгирӣ кунем. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.